Biamono sana Nchenkoroku Irene Nyakerario Mayaka Seito West Mogirango Nchenomo Bunge Mochoria Koru ODM. Salamu mingi sana kore kanisa ya ito ya St. Tiberius Nyamotentemi. Mumepokea? Mumepokea? Bono nchenacha iga kustaki Jafet. Nataka kustaki Jafet. Munyigwete. Jafet oyo tore komitia emo ase nchene chair. Ago chaontebi bono Madam Chair, ninakuja kidogo alafu kuna mambo ya Kitutu Chache North na kimbia kufuatilia. Mumesikia? Jafet oyo. Kiresa igari bunge Kitutu Chache North era miabo era tigangende minyoke. Ege ntawate gekoro kufocus. Gekoro kuki. Gekoro kuki. Naendere ne treasurer ya UDA party. Ekeroge kenene sana. Again abateki focus. Motagete Jafet aruiga aria sere achake gotara. Aseani atamanyeti. Atigare ororo. Nariara anyako baretere estima taibo. Epara chiskuru igomo mobwate sitaibo. Naende intu na tore broad based government toreki kwa na bia chipara nchigocha umete no barega ndabo bayigwete buna mogoteba tota ete goteba iga buna barai. Allow us to be focused so that we ensure that gusia ito enyore stima enyore chipara buna chinse chinde taibo. Goseto toke abantu bane banyago konyore bintebi. Barenga bagoteba to extend neiga abu asetore. Barenga bagoteba. Okoba bakorosie pareye bache banyerime. Bache banyerusi. Igo mimi sitaongea mengi, nataka kuambia kwamba tunawapenda. Kimani Ichung'wah nilikuwa naambia watu wetu tunawapenda. Serikali inawapenda, tutazidi kufanya kazi. Alafu vile Jafet alisema Nkorio Mosahara incheweka. Wogetutu wa moibore. Mobate abantu. Umondonaro ore focused. Guna jafo. Aya mbwati rende. Mimi nitatoa mchango yangu. Ngaichibese chiatu. Nitatoa mchango yangu ya 50,000.